سير سورة الزمر أنبنا ولني آية بي سبانا دي بي إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye sibiri suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani nani shaharu shaban minye hijra sankalo shegina bisunye watani fulana miladi nasara uka jate bafula ani mugani saba sankalo sabana bisunye onani nai ambe bako jikoroni golfula masjid salamu kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنك ميت وإنهم ميتون إلى آخر الآيتين. ألاكو تشيدما أكو إبسا مشركي منو فانا نينو بنيغنا وفانا بسا. قال لفراء ولكسائي الميت بالتسديد من لم يموت وسيموت. فراء أنكسائي ولكم ميت بالتسديد كشدة كلا ويد مغمي أمسا ميابنسا مشدة كرامنا مغمي أمسا فلو ما بنسا. الميت بالتخفيف من فارقه روح منكم ميت بالتخفيف شدة مكالا ويد مي أنيم بورا كبا نمي نيم بورا للا كبا وبا فارد ما ميت بالتخفيف من مي ألين نيم مبو ما بنسا ويتسديد ميت. ودياتو تشيدن نمبافا وقت مي أما فاتو مي أبنا فاتو ابن سا ولو بن سا. هذه الآيات من الآيات التي استشهد بها الصديق رضي الله عنه عند موت رسول صلى الله عليه وسلم حتى تحقق الناس موته. ni aya min fulen ni Abubakar Siddiqi aye delela keni ni aya de ko ciden fatura tuma mi ciden fatura sebo hakli ciyana asana shiko ako ciden na do uluma Madina ko odon kera ni sonja don ni yele donye ko me ciden fatuli don fana kera uluma dibi do aniti sungwa don ani Madina dibina ado ani korona fili do ciden fatule Abubakar jora sebo chela de Umar ibn Khattab a jora sebo chela de mishiri kono kakalaka ko ciden masade ko mo shikana fu ko ciden sara ko ciden bina bo ayere kalama kanyanamaya abe cewu do bolo tige ka do sentige mana abe nyanamaya kana haddu bo mogola mogo kana fo ko ciden sara. me ni aya unyenana ko odiyato ubafo alwaju wa tazkir odiyato ala yirebe wajuli fo ani hakili jigin mogo do be se ka ke ko do ibado me be se ka nyina ko
ambika hakili jigala ni aya min fulani nye sheba beye ni aya kala Qur'ana kono Umaru be ni aya do Qur'ana kono me cire fatu do sheba unyina ni aya ko pew unyina ko balmon ni ambe cire fatu le ramba fo ka surunya cide sallallahu alaihi wasallam afatura tinendo wala ha wakati le fajiri salli fajiri cide nye Abubakar nya Maria ko aka salli ni jamai Abubakar bilala jamai obe sallo ya soro cide abe amba Aisha to ka sokon tumamu ye fajiri jo cide nye hijabu mimbe cide ni sheba che misiri la ye hijabu nkorota aye sheba laje ube salli Abubakar bunye sheba fana ye cide nye yele misenu ke Abubakar Siddiq jigina konon kabo kofe cide mba fe kana yara kana ke almame so ni sheba tumbe fitina uka sallila tellement que unison jara ko ja cide nye lafiya so cide nye korea ke katoma kuku ka salli dafa kaye hijabu jigi o kera fajiri salli make o kofe salli wore make o kofe tumami walaha wakati tile kala yara walaha wakati doro depuis cide nye hijabu jigi nu nyogonche abe komisaya shikarawuna na cide ma tumami walaha be giriya wakati mi tile be giriya wakati mi cide mfatura o wakati le amba Aishatu akwala ye nema ke alaye ko cide mfatura ale ka sode kono cide mfatura ale yere ka donde la fana ko cide mfatura ka ato ale ka disi ana kan korola ni nyogonje ko cide mfatura fana ka sora ale ka daji ni cide ka daji nyagambilende dro cide mfatura ko lay ni nema nunun ke alaye wala wakati cide ni saya sikara be nyogona Abdurrahman ibn Abi Bakr don namba shetuka amba shetu balmakedo o yasoro gese babolo cide ni anyata ka gese laje na tesega kuma amba shetu ko ale ko cide ma ema ko be gese nadewa cide nya kullama amba shetu kale gese mina Abdurrahman ibn Abi Bakr ma aya di cide ma me aya soro gese inka girin cide mbanane no anyin desra ka gese nyimi ale ko cide ma yala iba fen ka gese nyimi ka nyigi dewa cide ko akwa ya akulla maka tukuni amba shetu ko ale gese mina ka do da kono ka nyigi ka nyimi ka di cide ma cide nye gese mina ka da gese ko cide mbe ba gese la yoro me dorale nya ba la cide nya bolon koni korota kata sanfe nya chorula nya ba ke ka sanfe la laje أضاف اللهم أغفر لي وارحمني الرفيق الأعلى ولحقني برفيق الأعلى أكو أكمل لبنا عندك الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى فو البيب من كلمة تشيدم بلوبنا نيمبورا تشيدنا صلى الله عليه وسلم كرا ولا هواتي تنندو مي أياسر أبو بكر تي Abubakar tumama le fajiri salini mugoye akaforo dobe ubafo sunu bisunihi cide fatule Abubakar suru bisunihi aka foro dode do aya suru Abubakar be ninkela shebo hakilu chiyana ni aya unjina na kokew utara misiri la Abubakar bake ko cide mafatu walla mafatu abenyana ma yabe mugo bolok tige yabe mugo sentige ya Umaru jazakumullahu khairan kibariya tara Abubakar ma Abubakar nana Abubakar nale atara cide dandalen suro birifini birilembala aya sura fatura ye birifini biri ala faja Abubakar radiyallahu anhu fakasafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abubakar nana aye fini bocide na faqabbalahu ayecide ambrase faqala bi abi wa ummi tibuta hayyan wa mayyita والذي نفسي بيده لا يجيقك الله
لا يجيقك الله الموتتين أبدا لا يجيقك الله الموتتين أبدا تمام يفني كروتا كابوتشيدنا نينكوري مونيا أبكر بافك حقيقة نيني كدنكن يني يا لا تشيدن فاتورة فلوا تمام يفني بولا درو بكر يا دو فاتورة أكون ينكم بابوني بالين فاي إن ينما يراي سينيالي يفاتورة سينيالي والله ألا تسيفلا فرانيون كايلا إتسيفلا نيني أبدا ميكا جينا سيكوني يوكي ninkele ndesa Abubakar Siddiq abora kata jamama فخرج ثم خرج فقال أيها الحالف وكوفي أبubakar بورا كتا جماما مشركونو أياسر أمرو جولندو أبكالي والله تيدم مسا تيدم بولي أبي بولو تيغيا أبي سيون تيغيا أبubakar نانا مشرك أيها الحالف على إرسلك ako ekkali baga emin bake kakkali isabati chugula falamma takallama abubakar jalasa umaru tuma abubakar yakuma damina doro umaru sigira fahamidallah abubakar alatanu wa asna alayhi ayattanu nisagi kata alama o kofi ako ala من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله تعالى فإن الله حي لا يموت أو أبكركم مؤمن تنبه محمد دبتو محمد سارة دي من مؤمن بي على دبتو مسا من كرة لندو على مسا دي على نينامالين على تسا وكفي أكو إنك ميت أكو قال وقال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون أكو لكو قرآن كنو أكو محمد ما أكو ابن أسا كافر ننم فنا بن أسا أساقراف كافو أكو وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسول أكو لكو قرآن كنو محمد ما كفوي فو تشيدن دو komi ciiden to temena cogomi afa immata ni ciiden sara na yereya kaddilanka aw qutila ube niw ye ciiden faka jahadulan an qalabutum ala aqabikum wode be awsagi akofewa o man yanqalib ala aqbayhi ni mo min sagira ikofe ko ciiden de fatura fala yadurra allaha shay'a wote ala toroni foyere وسيجزي الله شاكرين من بركة دابغا على بيسرا تو أبو بكر يني آية نونكر عمر كوني أبو بكر كالالين تكو والله لتنتادو كوني آية نونو بقرآن كونو يري توم أبو بكر آية نونو كالالين دامنا شيبو بي حكيلي جغنا يالو بيا كالا نوفي مسير الله بي آية نونو كالا نوفي donc beya do sisa ko ciden fatura utunyina nani ayaw ko pew wodi ato ko abubakari ala yem limaniani sabati dama ko yoro ko dama dola anto yoro la ko manka tawsir be kanata ala o do yen ninye tumami sebo be ka hakli cigena ala ye sabati ka abubakar sidir be ala ya lede dusukun sabati kana sebo ko hakli jige warma donna ko ciiden fatura ni donde tenendo a tora fatura tenendo wala ha mi wiye ciiden suudo araba al yawm al arbi'i araba su tumami su tera tilancela wakati minde wiye ciiden ka suudo parce que munya ayetrade nyema tuntula wiye nyema nyinike tumami benne abubakar Siddiq la ko o kake silamo ka nyema benkero la wala wakipera ciiden ka suko la sisa unana ciiden ma ku ba ciiden ko me utado yala anka ciiden ka finu bola ka ko komi anka su to nambe finu bo be farikolo be la ku lewra doron sutura ambode ke ciiden na ba ube ambe ciiden na ka finu kode uma faram fansha soronina ku tonnina munum be sokono ku be ciiden ko lay sino ko bila beka be sinora
foyi bombo kolo be day disika ube go min kalama weleli kila do weleli yeke so kere fela wala ako aye ciden ka finu tola akako uye ciden ka finu tala ka ciden ko mogo juman ye ciden ko Abbas aliyu fadala ibn Abbas قسم بن عباس وصغران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد وأوس بن قولة نمو ولون فلا دي يتشيدنكو عباس أني فضلوا أني قسموا فضلوا قسموا نونو ني عباس دون دي نونو مغو سبا ولو دي باكي كتشيدن يلما أسامة ani shaguranu maula rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulu bake ka jibo cidenka ali ibn abi talib yako aus ibn qawla o ye ciren inta ka sembe adisila nunun de ciden ko mo wolon fula ciden ko le ko fe kasanke jema saba suhuliyata min kurusufi ye mani dugu do be fini be bo yoro de la fini nye poto de o fini jema fula wuyode fenshe ka cire meleke ulu kono ka kasanka umajjala mugu kala umakulushi kala umaddoloki kala fini saba indoro yode fenshe ka cire ewa meleke ulula tuma min ninkera atora sisa salli chogo ciden ka salli alimami mateme mogonye ka ciden ka susal o yakire grupu de bedo mogo hakke min ni sobe se ka uluta aw be do be kelen sallaka ninni salliraka ale be bo yoro la nimbe jo ka sallaka ale be boy cewu folo cekorobo folo ewa ulu nana ewa ce munun ye mbali yara cekoroba ni munun mbali yara ulu folo de donna cewu folo donna ka salli cidenga tuma mi cewu boraye mi nye demisenu fana ye ulu donna ka salli cidenga tuma mi ulu bora ye muso fana donna ka salli cidenga alimami mateme mogo kelen de bajo dro ebe sallaka ibe bo sebo sallira cidenga nin cogo de la tuma mi cha e wa salli banna bo ciden sutura cogo amba sutura yoro juma ambe kaburu se yoro juma do ba fa an katana kaburu sola do ba fu ay anka adoya abubakar sirri ko ayi akonne ya me cide nyereda akon nabi nyuma na nimbora yoro mi aka kaburu yoro de ciden fatura dila min ka wiye dila in korota aw uko kaburu senna fula de be madina aba ubere tan bunu jarari obe sakide se mana kaburu min ni be dinga se chamancela aba ubere ta bunu jarahi kabara yi wode abitali hata alebe lahadu de se an ka cibila ka to fula bema ni ala ye min sugante akan nabi nyumay nunun fulala a folo bena ci dara aba uberta buru jarahi fe ama soroy ci min tara abutel hata fe ale de bella hadu she ci yo soroy abutel hata nana aw ko ala ye lahadu de sugantiya akan nabi nyumay abutel hata ye kaburu she ale de lahadu she nay ay lahadu she ci den ka dila kuramba shi ta kaso kono lahadu sennay o kofe cide aka kaburu mogo munun jigina kaburu kono ka ciden jigi ali ibn abi talib wa fadala ibn abbas wa qusam ibn abbas wa saghran maula rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aus ibn qawla nunun de jigina kaburu kono ka ciden ka suji ali ibn abi talib wal fadl ibn abbas wa qusam ibn abbas وصغران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم نونون دي جيغنا مي اوشي بن قولا دي يا ني علي بن ابي طالب في اكو تشيدن كانو مين بن في اني تشيدن كا حكم مين بن ني تشيدن تشي علي تشيدن سومو با ني ني في ikim bilan ka jigi tshiden ka kaburu kono haliya jenda ma ati gina kaburu kono ka tshiden sukura sallallahu alaihi wasallam araba su tilancila o suidon ka suko ka fo ka surunya akera nin cogo de la inna lillahi wa inna ilayhi raji'un innaka mayyitun
وإنهم ميتون إبي سادة ولفنا بناسا ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تقتسمون وكفي أو تجي ألفي أو بنا كلك أو تجي ألفي ألفي كيرو تجي أنا نقولني balmo tuma abdurrahman sari innaka mayitu wa innahum mayituna ya fuka faraka alama du melike mugoshiya wama jalina li basari min qablika alqulud afa imma tafahumul khalidun ala ko cide man ne ma du melike mugoshiya enye ko hada maden de be du me jina kono ne mo ke mugoshiya yala ni e sarawo esga kafiru be to e ko fe ko lu fana te sawa utetoye ubesade okofe la koko okofe abena keleke yomal khama do kelebeke ani nyogonche ala be kiru tigani awni nyogonche taqtasimuna wa mana hajil ayati bun kasir ko ni aya mana yemunye annakum satunqaluna min hajihi dar la mahalata aw hada madaw aw be ninjiya kono تعالى وسيجتمعون عند الله تعالى في دار الآخرة أبي فرنيون قال في لا رسول وتقتسمون فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله عز وجل جيا كونو أو تمبي كلك من كما جيا كونو توحيد الشرك لا والله غرا أبو كلك إنك على فنا يكروي توحيد الشرك فيفصل بينكم ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم على بكيري تيغن اني نيغونچه على دي كيري تيغلا من بكيري دو كيري تيغن بك جمانكا فينجي المؤمنين المخلصين الموحدين كوبيكي تاكي على نانيانا بولا غرام انيانا بولي فلده ني على كيرو تيغاني نيغونچه مؤمنون دسكون كلاشي بغا توحيد تيغون على بي اولوكشي مؤمن دسون كلا سبقة توحيد تيجي على بولوكسي ويؤجب الكافرين الجاهلين المشركين المكذبين على بكافر لا جابا كافر منون بنا على تاما كافر منون كيرا مشركو يكيرا تشيدا ونغالون تيجي بغاوي على بولوك لا جابا ثم إن هذه الآيات وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين bunkasiru kofi ako har nini aya nana mu'minu ni kafiru ka kibariya jela wa jikril qusumatu bainahum fi daril akhirah aninna yi afoko mu'minu ni kafiru be keleke ube nyogon soso kiyamado be keleke ala be kiritu ni nyogon che fa innaha saminatu likulli mutanaji'ain fi dunya ako aya imbatare nyogon soso baka fula be jiya kono na ye nyogon soso ni jiya kono ya mabbe tinya kala gara la be kiritu be ni nyogon che kafir ni mu'minu doron de nyogon soso baka fula min be jiyan kono mo fula be jiyan kono naye nyogon soso de jiyan kono la garala be kiri tiga ni nyogon ci fa innahu tu'adu alayhim alqusumatu fi dar al-akhirati ala be kelen sage ani nyogon ci la gara soina ka sage ka kiri tiga ni nyogon ci ka cinga tigi kisi ka galon tigi halake anni jubair radiyallahu anhuma kari samina jubair malaka je kaba uflama qala lamma najalat akotuma mi aya jigina summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taqtasimuna wa kofi aw bekeleke atigi ala koro qiyamadu qala jubair ya rasulullah jubair ko alaka cire atukarraru alaina alqusumatu ako yala antum bekele min najiyan kono ambe shaga o kele na qala sallallahu alaihi wasallam nam ciden ko oho قال رضي الله عنه جبير قال كجي كبواما أكو إن الأمر إجا لشديد أكو أولا كو كجلد أكو أولا كو كجلد نا يسر كو ساجلي بكين نكيروكا كو كجلد دونك بالما نانا جبير بولو تغني أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا ما قواش جنوبي قال النام لا يكررن عليكم حتى يودي إلى كل جي حقه وبيك مغتصر بنكسري وريلا من يحمر ساكري تاي أو انتا مودولي جبير يتشيد نينكا
ako an ñogon soso munu fulani ñogon ce diya kono ani an yere ka junubo kere kere munu banna sagili beke nonun ka qiyama ciden ko ako sagili beke abede ka fo hakke tigi beka hakke ka damade fo hakke tigi beka hakke ka damade qala jubair wallahi inna li amra la shadidu ako ola wallahi ko ka gelede ni hadisa be turmiji kono hadisa hasan akani balmo ni jiya nyana ma kono kele kele be kaya ambe kele kele ya jela nyogon soso be jiya kono ya nyogon sama be jiya kono ya hari ni jiya kiri tigela jengele won ya kiri ka cinya dima ka suro cinya tibolo ka ro sagili be ka qiyamade o kelen ko do de ko kiri jaranna ini ka wori ube etteri kaye kiri tigelay ube bani masuru kiri tigelay ube ini kiri tigela ko ye demsenani kalanke nyogon fa ye kiri diala funka galonka ni ka wori ni fengore sagili be ka qiyama wori ato juberu ko ka gelade balmo jiya fana kono tonyali min be nin jiya kono janko shetugu be fantan tonyo minna don nata fanta foita bolo abe troko ka fula munu nyini ka keme nyunu nyini ka wakele munu nyini no dira mabu fara nyogonka kata ido terewula faama dobe wuli nafolo tigu dobe wuli kato tere be fara nyogonka ka koko korala kasage ka fuye ko yoro min kadiye aye ngole e ka papier ni juju ko e ka papier ko aka gri ko cinya de ka papier ibe mo min kalama aba fo ko nafolo tigi ka papier gri yara ka temeta ka sisa ode be nin jamana kono ciiden ko man zalama qida sibra min al ardi juluman tuwiqahu Allah tawaqahu Allah yawm al qiyamati min sabu ya radina ciiden ko ni mugo ye mugo tonyo suburu nyakele hakke ni ye mugo tonyo ko o tige ka bo ka dugu kolola ka kitaye ka tarake ka kitaye yawm al qiyama do qiyama kene ka be jole wo suburu nyakele hakke ala ba fo malikawiye o ka tige kata fo dugu kolo wolon fula o ka diro kanay ninti ka sarafa ne folo de ambe samba bi duru minke jolila nin koro de ki lebu ki wayba folo ni nyede ibe janga kata min be dai ka kiyama kenya kanil lamalu yali min be dai ka kiyama kenya ko de yen ni folo me ka ewa sarani kan la jaba ma fuye folo subunya kele hakke abetige kata duguma kolo wolon fula de ma ka adilo ikanna ina be jokiya makeneka mimbe ewa terenu mimbe mugotanta fara nyogon kadu nimbe ekitaru fara nyogon ka kuku tayedo o ekitari hakke mi de niya tige ka kitaye ni ka woriyede o bori tige qiyama keneka ko dilo ikanna ibe jonay mo kana kaba ko la qiyama ka ko ne jiya ka ko tekeleni ibe jono ye iburawu i muso i faw i dew i baw a bebe nin dugu kolo dilonye kanna ko ja jiya kono karasa tumbe wali dugu kolo tarakide la ijali amru la shadidu ay sabali hada madawi sabali ittaqi dawatil majlum fa innaha laysa bainahu wa bainal lahi hijab abake kam mo munun tonyo abake ka fantaw munun tonyo ay sira fantaw ka danga ko koy mo tonyo len ka danga ciden ko hijabu tani ala cede hari fajiri de niya tonyo mo tonyo len ka danga hijabu tani ala ce koy fanta aya akatire min fa e mata tere joye aw na fulo tigi me fere ke ka tere nyini fantaw nye ka sojo fantaw na ka dima ka ke wokufuye ka sojo ko wokufuye fantaw nye nu troko raka munu faranyogon ka aw beta ulude faranyogon ka kuta ka sagi ka tu do kasola fana ko pasige seba awye awa afule ya yomale qiyama do sagi be ken nimbeka aben nin kele min na jiyan kono sagi be ka qiyama donde nu ya ki tay ci da nyere yemin fo ci den ko akwaw be na kiri tige nefe aba soro don ne kadi kateme doka hujaw ka gere kateme doka hujaw ko gere kateme doka ne fana ninye ko mi medrombe kiri tigore ka akaro ninne ye mugo ni ye mugo ka hakke tige ka dima ni ka hujaw griyale ube anika nendiaye ninye mugo hakke ta ka dima oreka
ikado yomali kama do iba tigi ka hakke sagama o yecide nyere ka kiri tigele nyaw jankun ewa galo jankun nin galo nunu nin to nyali nunu o reato Juberu yecide nyene kada ako ambe nyogon soso ni kiri tigu min nambe kele min nan ninjiya ko nambe sago kala gara ko sageli be ka kala gara fo hakke tigi be ka hakke ka saga mare la gara ewa hari sigi nyogon fula na ye nyogon tonyo ewa kele bani nyogon che qiyama ko ala nye koro qiyama be sage kele ina ala nye koro ye ala be kiri tige ani nyogon che donc ambe amin fo hadama dawnya an kasira la nyede ninjia nyanama ate tode nko anana nema be summa la tushaluna yawma iji anni naim ewa nema tigu kan nema min fulen ni nama nema yi itilije ala kola nyinin kali bakade summa la tushaluna yawma janni naim bun kasiri bahnati ni aya kelen tawsirila Juberi ko cirema akun nema juma amba ba an kan ni alaba nyinin kala fem fi man fula inta tamaro ni jianta yode ako hari tamaro ni jiabe nyinin ko dela tamaro ni ji inda be nyinin ko dela Allah haram mbalima antadu an kan nema kera de ala soso kala soso nai an kan nema kera de ka sigi nyogonde tonyo nai an kan nema kera de ka sinju tige nai an kan nema kera de ka fantaunde tonyo nai ere tenyinin ka mbe ala delala ka hinnanna ala ka lanya seranya bilandu sukuna ni limaniya ala ka tubu no ya nyesa ya nye فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين يقول تعالى مخاطبا للمشركين الذين افتروا على الله ألا بافو مسامين كرتا لندو نابي مشركون نابو كما نيغونيا منو ني غالون تيغي كدا على الله مشركون منو ني غالون تيغي كدا على الله وجالوا معه آلهة أخرى ويبتوا في مربتوا كفر عليك ودعوا أن الملائكة بنات الله ويافقكم ملكا ويالك الدم سولي وجالوا لله ولدا كالدند علما تعالى الله عن قولهم أولوا كبيرا على قرطة لنو كبو ككما ما قرطة من كبو وما هاجا كجبوا بالحق كفر نمبك مشركون منو على كايو غالون تغيا مشركيا ينكوفي ويتشنا فنا غالون تغيا إذ جاءهم على لسنة رسول الله تنامين نانوم على كتشيدون نينكا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على كتنونا كسيب تشيدونكا علىكم فمن يجلم علىكم مغد من يتوني لكلاي أكم مغشيت توني لكلاي ممن كجب على الله كم مغب مغمين يقالون تيجي كدا على لا وكجب بسرغي أساقرا كتشنا فنا قالون تيجي يا ماسواما إذ جاءه تمام تنيانا نما أي لا أحدا أجلم من حاجة مغشيت توني لكلا ولا مغمين يتوني لكلا كنين تيجي minye galon tige kada alala ewa ka galon tige kada alala ni mugo ye bato chogo minte dina kuno mushriki ye galon tige la de kada alala bidiya mugo ye galon tige la de kada alala ka fo ala yen nim fo ama fo galon tige la do kada alala brahmani sadi be kuma ninga akera sare ye mushriki ya de kesa akera sare ye fendo de fo ko ala kote ka surala ma fo nin tigi de ko ka galon tige kada alala mushriki galon tige la aye galon tige kada alala mushriki ya alama mushriki fo mo si atala ka dina sikono bidiya mo galon tige la aye galon tige kada alala ni ye fe mo fe fala ni harama ma haramu ya alay ni la daga mala daga ye galon tige kada alala ani mo mi cinya fora ye cinya nana ma banna cinya ma ay la ahada ajlamu min haja li'annahu jama bayna tarifai al-batili كجب على الله وكجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا الباطل وردوا الحق بون كسير كو موتي تونيا لكليكا نونون بوكوي
ko parce que kon nunu nye fenjun qualité fula imbere faranyon ka kajaba ala allah aye galontige kada ala la wa kajaba ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aye galontige kada ala ka cidenna qalu al batila waradul haqqa uyen galon fo ka cinya sagi wali haja ninde koso qala jallat ajmatuhu alakum masammin ni akabonya akorta lenu mutawaida lahum wori ato alayya fu ka kankari danunu ne ka kankari dawe akuma mugo munum be nilla halala alaysa fi jahannama maswa lil kafirina ala ko yala shigi yorote kafiri bolo jahannaba kono wa hum al jahidun al mukazzibuna jondo munum bake ka alaka ayaw galontiga yala shigi yorotu ye jahannaba kono shigi yorobu ye jahannaba kono Allah ñini de nimbe galontige kada alala nimbe galontige kada cidena nimbe cinya sagi kan galonde fo kabba cinyama ala ko sigi yoro jannaba tasumade والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون والذي جاء بالصدق وصدق به مؤمن نانا نتشنيا أو تشنيا فنا دارا لك تشنيا تجيا وصدق به عبد الرحمن الناصري صادق وكتب سيركنو أي بالصدق لأنه قد يجيء الإنسان بالصدق ولكن لا يصدق به أقول ألك وصدق بالصدق أقول mogomi adara tinyala parce que mogodo be tinya be se ka naama te so tinyama donc nin ko wasaddaqa bi sirri gun kasir be kuma chama fonina tawsir kala bolo mais aba laba minna ani abdurrahman sariya min fo boyde kelenye walladhi jaa bi sirri mogomunun nana ni tinyai akun nabi nyuma bala ani fana mogo fo kata jinya wuli ni ye tinya de fo wasaddaqa bi eyere sagira idara cinya na ko bebe do kono kata nabi nyuma ani mugo na ayire nana ni cinya ayire ye cinya fo nana ni cinya ayire sagira kada cinya na kabarake abede be nin kono wala mbe bunka sirka tawsiru fu kana labanna qala adadu min al ulama alladhi jaa bi sidqi huwa rasul sallallahu alaihi wasallam don ko jata do ko kommin ni cinya nana ko ciden do wa qila huwa jibril alayhi salatu wassalam doko walla jijabi sirri ko jibrilu wa saddaqa bihi ya anni muhammadu doko wa saddaqa bihi ko muhammadu wa qila walla jijabi sirri qala man jaa bi la ilaha illa allah doko walla jijabi sirri ko ni mu'min nanani la ilaha illa allah ye wa saddaqa bihi ya anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ya tinyatiye don tinyatiya cide wa qila والذي جاء بصدق يعني الأنبياء دوكم منا نتشني كنا بنيمو وصدق به يعني الأتباع نمونو نيا أتشني تريا نبي نيمو تكبروا وقيل والذي جاء بصدق وقيل والذي جاء بصدق وصدق به أصحاب القرآن المؤمنون يجيئون يوم القيامة فيقولون هذا ما ajamtumuna fa amilna bihi bima amartumuna koddo ko qur'ana tigum munu nya qur'ana kala uye barake nayi ubena ubafo ewa ni nye fenye mi ayambonya naye jinya kono anye barake ni fenye mimba kono fana wa hajal qawlu yasmalu kullal mu'min ima bunkasiri akome akonni kuma min fulani nye kwabe mu'mini bereta فإن المؤمنين يقولون لحق ويعملون به أو كم مؤمنوا بتشينا دفو مؤمن ببتشينا دفو مؤمن ببارك نتشينا دفو ورسول صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالدخول في هذه الآية لا حاجة تفسير أو مغفول من كان كدوني فنكون ويا لك تشيدن دي مغفول من كان كدوني آية تفسير كنو ويا لك تشيدن دي ولا إبا تفسير كم درمان ساريا تفسير تقومي مؤمن نانا نتشينا ciden ani muminu ya cinya fo ayi cinya bara fa innahu jaa bi shirr wa saddaqa al mursalina ciden nana ne cinya ayi ciden fana to cinya tiya
wa amana bima unjila ilayhim min rabbihim min jigina ciren ka watigi ala fe qur'ana alimana nay wal mu'minuna kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi awa mu'minu fana ubelli manani alay ana laka kitabu ana laka cido وقيل والذي جاء بسر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق به قال المسلمون دوكم من نتشنيا نانا وعلى كتشيدي منو نتشنيا تيجاتيا سلامو mais akafamu والذي جاء بسر نبي نيوما بيننا مؤمنو بيننا silama nyuma mugo koni netchinya defo ire sagara idara chinya na ya bara abede benin kono parce que mugo dobe chinya bese kanama ube ayere bese ka chinya fo yere ayre de bena ni cinya nyire me ate dala ta barake drama sari yo foka tafsir ko asababo ke munye bi sababi istikbarihi ayre be cinya ya ni abena ni cinya be ba ka cinya tiya ka barake nay ni akayire bonya sababu ye au ihtigharihi liman khalahu ube minye cinya info aye abe jo otigila te barake ni cinya abena ba fu karase ni fore cinya do de me karasa min ya fure ni ale makoto la le be jola le to jate da te barake ni cinyanye ate barake ne wa tabihi fala budda fil madahi min as-sidqi wa tasdiqi ako ola tanuli mbeke fam fula imbedela ka dachinyala ani ka dachinyala ni ka cinya tigiya fasidihu yadillu ala ilmihi mugomin be cinya fo ka cinya fo bi kanda kat aban o yedelulay kayira ko doni di bolo wa adilihi ani katilenya wa tasdiqihi mu'min be dachinya fanala yadillu ala tawadduhi wa adam istikbarihi min be cinya tigiya kabara kaswama o fana yedelelani tamanse kayira na koyima jigilendo yere bonyatila wodi ya to fula betanuna ka cinya fo doro itanuna tede ibe cinya min fo dala ube ni cinya foroye dara ika bara deke ibe tanu odela لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين أولئك هم المتقون اتقوا الشرك aya la wasaddaqa bi ulaika humul muttaqun nunun de ala yasira bawo ye munu ñu yere kursi fulan ka fayama lahum ma yashauna inda rabbihim awa fembu ye utigi ala fe min kadu ye ube mun kanu ube kuye utigi ala fe o ye jumaye ya anni fil jannati mahma talabu wajadu nunun don na arjanna kono nu ye femo fe nyinu ye femo fe kanu arjanna kono be kuye ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا على ينين كده فور كوكا بارا جوكو توشي كابو بولو ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ويبارا نيما منو فناكي على نو سرا سرا لمين كاوسا وكبارا ويريه هذا ما دنيا سبادة كوي إما بارا جوكو كلا نيمان تابولو umma mugo min fana akabara ubeye nyuma ye bara jugo kelate imma mugo mi bara jugun ani bara nyuma babula yu nyagambi umma mugo mi ale fana abake ka kode ke jugumante nyuma fana te mugo ye nununde minye bara jugo kela nyuma tabulo ube minye nyuma kela de juguma tabulo ube minye nyuma ni juguma nyagambi ube mi aye minke jugumante ni baraji be sabaye jugumante ni junubu be sabaye nyuma fanate ni baraji be sabaye ba fo de ma misali la lakaw hada ma daw nyen nununde donc ni mo minye bara jugo kela nyuma sita bolom ale sar aka bara jugo de ka janko nasira akera fulan ka fo ni kafirawun ya fatte oye ni mo minye nyuma tigi ye nyuma doronde babolo o donendo ni mo minye nyuma ni jugumande babolo ala be juguman nunu ya faye aye nyuma mununke abe saradama min kausa aka nyuma wiye kama qala sallallahu kama qala ajja wajalla fil ayati al-ukhra kama ala yafu aya wala tugumi ulaika alladhina natakhabbalu anhum ahsana ma amilu ala kun nunun tigla mogode do wiye bara nyuma mununke ne ala bu ka bara nyuma mumbina wiye wa natajawwaju an shay'atihim ukabara jugum betteme uluka
في أصحاب الجنة مبودو أرجنة دونك ودلا فنا وهذا الصدق الذي كانوا يوعدون أواني نيتشن الله دو يالله دو منين على ياتاويه donc hada madem mi nyugo juguma ni nyuma nyagambi ala ko ika juguma ko alebo ya faye ika nyuma abi sarawla sarala saramin kausa ika nyuma mfanay أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد يقول تعالى ألا يفهم مسمين كرتالين أليس الله بكاف عبده يالا ألا تكجون وسبا وقرا بعضهم عباده بنكسر كدو يا كلا يالا ألا تكجون لا وسبا يعني أنه تعالى ni aya ala masamin korotalen do yakfi man abadahu wa tawakkala alayhi ala be mogo la wasa mogo niye ala de bato i ka ko sinse ala ka ka so ko sembe alama ala bi wasa de ala de ka deme bagay ala yere de be nyonene ka kabo e ka sisa ani fadalatan ibn ubayd al-ansari radiyallahu anhu كارثة من فضالة بن عبيد الأنصاري ملك جكبما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كو علي متيدم بافو أفلح من هدي إلى الإسلام مغو غنيرا كان يرسرو نمغو من كندرا كتا سلام يما وكان أيسه كفافا وقناها به علي كغرجاك أي غرجاك إكبالوما إيري وسادو نويفنا إيري وسادو لفنا ciden ko ni ala ye mo min ken illa halala ko ganira de e yenni rosoro de ala yi kanda kata silamiyama ala sagira ikabalo hake minyo dirima e yere yi wasano ye fana e ye fallahu so donc mbalimo hada madin kelen ka bili ka hakilla mo kera tawdi tigiye ikera ala bato bagade yi ka ko sembe alama kana sira foyi kana joro foyi koro ala yi wasa ala ya ka jonga sade ala be wasa fana mo sitte sila dunya kono mo jora ala taka ka ala de bato kiddu sun kala si ala kika ko sembe alama ala yire debe ella wasa mo sitte se ila ni mo ko abikele ati tigina yete koy mani adal li waliya faqad ajantuhu bi harabi ala yo fo hadithul qudsi kono akonni ala kam mo nyuma bi si nyogo akonni mo yode koko kele ako ina lete nyogo nako ne ala yire de la dunya sisa ko ini ne ala be kelela ni ala ka jonyuma ni mo ko ibode kele ne ala yire de la dunya sisa ina lete kelela ko ini ne ala de be kelela donni ala be keleke na be diayla kayna mankana e kera mo sugu ye donni ala be keleke ko kele be diayla ewa ala ka jonyuma ala bato baga minya ka koda ala ka ademe bagate foye ni ala te ni mo ko ibode kele ya ina lete nyogo nako ini ala yire de be nyogo na sisa ala kan kisi kantanga wa yuqawwifunaka bil ladina min dunihi ibaki ku bagani fewnye mununte alaye yani al mushrikina mushrikun yuqawwifuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yatawa'adunahu bi asnamin wa alihatihim mushriku tumbe munke ube chide bagade ka kankari da chidenye kallasira ka baga ukabolu nu ka bato feuma allati yad'unaha min dunillah jahala minhum wa dalala boli munu nu yubato ku faralaka nu yubato ka alaka bato litoye utumbe chide mbaga no de ye boli munu bato jahiliyani filibantiaka be chide mbaga no de hari ewa min yahuda nunu nuha nunu umu be baga ni boli de ewa haribdi ode be an abe komi qur'ana jigina sisa ni mugo ko nin taquti munun fule jinya kono sisa shetani nunu taqutu nyunu ki ayreke alaya sigile shetani sigile yika daji beta sujudi be kiye kulunkulu be keye ube ngunu makado ikoro ko aywa anka jani akalla gara nyinka jani kala gara kalifaima nyinka jani kala gara dima
sango saibe hakke do bila ka bo dima ko ye ale ka jiyana kallagara garanti beta ni ko ibe mugo bagabaga ka mugo fatanya ka bo o shetane no taguti batoluma ubi bagabaga de ni mi janto irela aben ninkila de ni mi janto irela illa bambe chiade ni mi janto irela ibe halakire o yuqawifuna ka billajina min duni ubi bagabaga de femunye femununta alay musirku man ninka wunya ما هودا ما إلا أترك بعد آلهتنا بسوء إن نقول إلا أترك بعد آلهتنا بسوء كهودا أنت فويو أون كبولي نونو فلي de fule ka ko jugudo ki edro ki ka hakli ci yani be kuma ni nu huda yu jago yorola ako awuyo aka boli aka bato fe ayaka ko be fara nyogonka o ko fa be min kenna aka kenna de aka nan makono kenyede ne yinka ko da ala de ka e wa tawhidi tigibe cinya fo baga be ala bato baga be ka ko da alaka iki ka cinya fo ka tawhidi fo ka la ta fo ka ciden ta fo mogo bi kele ka ko da alaka ni ani te nyogona ani ko tigi ani ala yere to nyogona awo ibi baga ni fo ya bengalo mogo nabi nyuma baga ni nonunye aywa harib do baga ni kele de be ni mogo ko ibe joni nin tawhidi de yawa ibe joni nin cinya de ibe joni nin sunna de ba nim baga lo de be nyeshi ma haribi wa yuqawwifunaka bil ladina min duni ko mi ciden ayo tumbe ciden baga ka boli ala ko o man yudlilillahu fama lahum min hadi awa ala ko nim alay mogo min fili kanda baga to la de o makala de ومن يدل الله فما لهم من هادي مغمن ألا يافل كند بغت سغلا أي مانع لجناب لا يدام من استناد إلى جانبه أي إن توسيري بنكسير كوني مغمن سمرا على الله ومغتسلا ولجاء إلى بابه نمغمن سارك على أولا دالا كتا على فيه فإنه العزيز الذي لا أعجب منه على يد مسابي مسامي فينتا سانفي ولا أصد انتقام منه مغشيك جنگ كتلنا من عليه تاجر سر لمنجلك على بو ممن كفر به وأشرك وأنادا رسوله صلى الله عليه وسلم مغمنا يفلنا فر علىك ككن جلك علىك تشيرن علىك من عليم كجل أوتيك كتا أوتيك ما كتم فين بك ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ومن يهد الله فما له من مضل ni alay mu'min fana kanda fili bagate suru ola alaysa allah bi ajeje jintiqam yala ala de tem masay ba masami nye kenye masay na te dese ka fenke ala de to yewa ala de yoye juntiqami ala de ye tajuru saraba nyuma janga katolike la nyuma la jabalike la nyuma oye ala de alaka tajuru saraka gelede alaka minalika gelede alaka janga katolika gele kata kafir ni mushrikini ciden soso bagamade ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله يعني المشركين على كل نيون ينكا دوني سانك باولون فلادا ني دوما كولون فلادا وبافوكو على دون بنينفو يعني المشركين كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق للأشياء كلها مكة مشركو تنبادو وسنن تنباما
ko ala de ye dali masai ala de ye fembeda o ma haja ya buduna ma hu ghayrahu kafara nimbeka utumbe fengore bato kafaraka mimma la yamliku lahum darran wala nafa ni atese ka tora nyoni kabuka atese ka hera samu kabuka atese ka tora nyoni kabuka atese ka hera samu kanuma utumbo bato kafaralaka ewa uyere baro fana ko ala de ye fembeda maka musriku tumbe nendo donc ni nya irana la ilaha illallah korote ko ala de dali masai maka musriku bodo omo la do silamiya kono o yaado ko ala de ye fembe dade ala de sankabolon fulada ala de duma kolon fulada ne wona tabe o ye fembe ngore bato ka faraka o makke tawhidi tige o makke silamawiya walla ilaha illa korote ko ala ye dali masai o ye tawhidi rububiyya de la ilaha illa allah korode la mabuda bi haqqi illa allah bato fen site min ka bato cieni ala kelempewte ko ala kelempew qul ma murafuye afaraytum ma tad'una min dunillahi ayen kibariya aw bake kam munum bato ka ala toy aw bake ka munum bato ka fara alaka in aradani allah bi durri hal hunna kashifatu durrihi ni ala ye tora la nyini ni ne yeska u kabato fen nunum be se ka tora imboneka ni ala ye tora la nyini ni eska kabato fen nunum be se ka tora imuleka boneka aw aradani bi rahmati ube ni ala ye nema la nyini ni ne hal hunna mumsikatu rahmatihi yala aw kabato fe umbe se ka ala ka nema mina ka bonema parce que nim fo kunye munye amma fo ko fe ko tumbe ci dem baga o jabu de fulene nyew ni eye mogo baga ko waliju ni eye mogo baga ko maba ni eye mogo baga ko shehu ni eye mogo baga kaburu tigima aw ko ni shehu fulana ko doya kele telemandere de uya ge kabo ka barala ko de ni foye telemandere de afa donala ko de ni foye telemandere de ewa afatura o de te fois ni ala ye tora la nyini ni mogo minyo yala shehu ni maba be se ko tora nyoni ka boyka ni ala ye nema la nyini ni mogo minyo yala maba ni shehu ni kaburu tigi be se ko mina ka bo mogo ma ay la tastatu shay'an min al-amr aw kabato fi munun fulani abe munun wale du'a wali ibada du'a il masala ku masaila ku wale ku faralaka ku bato ka faralaka utese foyila foyi tu bolo foyi tu bolo yere tati yere abedan fe asita ta yere janko na fe nyana bo janko ana fenke mogola nko de yato jakare ibn abi hatim hafuna ibn abi hatim yafuni yorola anni ibn abbas radiyallahu anhuma karisam abdullah ibn abbas malaka je kabu fulabe marfuwa ka hadisan korta kata cidema ni hadisan nanan na tugo chamara ode yato bunkasiri ya samane anna cogo dode ya mimbe ibn abi hatim kono ko ciden ko abdullah ibn abbas ma ihi fajillah ya fajuka ala koroshi ala bi koroshi mana ala ka dina koroshi ni mugo ya ala ka dina koroshi ala bi koroshi ihi fajillah tajiduhu tujahaka ala ka dina koroshi ni ala ka dina koroshi kuruna filila yoro mi dorobe ala soyje gelaya isoro yoro mi dorobe ala soroyne degunyi soro yoro mi dorobe ala soroyne ta'arifu ila allah fi raqa ya'rifuka fi shiddati ni be no yala ala do ni gelaya nana e fanala ala bi do bi bo gelaya en kono ija salita fashalillah ni be delili kala de delide kana kaburu tigi deli kana maba deli kana shehu deli kana dinginye so deli kana jinye deli kana iri deli kana kulungo deli ni be deli ke ala de deli wa ija astanita fastaini billahi ni be deme nyini ala de fete kana deme nyini kaburu tigi fe kana deme nyini shehu fe kana deme nyini maba fe kana deme nyini woliji fe deme minye ala ka kere ya fenye kana nyini dam fen fe de ni be deme nyini ala de fe wa alamu anna al ummata law istamaw ala an yadurruka bi shay'in lam yaktubuhu lahu alayka lam yadurruka ni jiya be farala nyogonka ko ubi toro ni fendoye femmi ni alama sabika utese ka toro ni foye utese ki toro koy
ni jiya bede farla nyogon ka kubu toro ka tora dolla sima tora min ni alama sabe eka utese ku toro wala yistamu ala an yanfauka bi shay'in ni jiya be farla nyogon ka fana kubu nafa lam yaktubuhu Allah laka nafa min ni alama sabe eka latige ye lam yanfauka tese ki nafa koy mogo tese ka damfe un tese ka nafa silla se hada made malama min sabe alama min latige ye ko fati jo fati suhufun ورفعت الأقلام papier jara mana alayi kala tige sebe papier minna a jara kaba o te se ka toucher kalimu minni kala tige sebe kalimu ya sebe kaba atilala akorotara kabwaka sagilite kaka wa amali lillahi bisukri fil yaqin ika barake alayi ni barka dai ani dankaniya wa alam anna fi sabri alama takrahu khairan kaseera ikado ni hada made findo mandiye men ni sabrela koro hera chamambala findo e bako min ni sabrela koro hera chamande bala wa annan nisiran ma asabri ikado ko demembe fara sabali deka wa annan li farajan mal karbi ikado ko fonini ni ayayi alaye fonini ke yabe fara gele yadeka wa anna mal ushri yusra ikado gele be no ya fula de ba no fe geleya gelebe no ya fula ga no fe donc ni aya tauhidi aya fula de hada made koko ni ba fo koko ni ba laje koko ni ba ke jian kono ni harisa bili nya korodoro abin kontro lawo ayin kete o ayin kete ayin ni foye ni e ka jidibe alaka yidu sun kala silendo e ka ko da alaka e ka ko banno e ka ko banna pew mo shide tese ka foyi ke e ka nyana ma yakono ni alama mi sabe wodi ato sarafu salihu ko dusukun kalasi ta man sene dusukun kalasi re danye minyere mo mi e kala gosi baga ni katanu baga bede kele nyay bolo min bi tanu ani min bi la gosi bede kele nyay bo ma ko tisa parce que nyate dam fe no e nyabe ala de la qul hasibi allah afo muhammadu alayhi wasa ay allah kafi ala de ye wasa baga lay ne wasa عليه توكلت نين كقود علىك وعليه فليتوكل المتوكلون او قدام بغب يكقود على ذلك كما قال هود عليه السلام هنا قال قومه يهود كما من يني افلك دويا ان هود الا اترك بعد الهتنا بسوء هود كما هود ما ko هود انت في ورفيو امbe min fuye dro awun ka bolu nan ka bato fendo fule ka ko jugu do kila dro ka fado ila qala inni ushhidullah huda ko nebe alaken sere wa shahadu afana ka ke sere anni bari'u mimma tushrikuna aw bake kam munum fara alaka ne bari lembuma min dunihi abake kam munum bato ka fara alaka ube abake ka ke munum bato ka ala to ne bari lembuma fakiduni jami'a summa la tunziruni awa ana ka bato fo na ka bolu abbe ka fara nyon ka fere na ka dabali tigen kamade akani makono de ni nen nimbe awde bolo ni awde be se ka penkenela aya ka ko be fara nyon ka be min kenna ka kenna akani makono koy inni tawakkaltu ala allah rabbi wa rabbakum rabbi wa rabbikum ne yinka ko da alaka alamin yen tigido aw tigido ما من دابة إلا هو آخذ بناشياتها دم في شتين دوكو كلوكا فوا بتين شي على دبلو ولا يخافن لعبد إلا جنبه ولا يرجع أن إلى ربه هذا ما دي جو كان شرفو ينيكا جروبته لا تخاف من العدو فإنه بيد الله ولا تخاف من جوج فإنها بيد الله ولا تخاف من ولد فإنه بيد الله لا يغفرن العبد الله جنبه jonka sira yere ka junubu de ko kana sira jugunye ika jugumbe ala de bolo attention be ala de bolo kana sira imusonya attention be ala de bolo kana sira idenya attention be ala de bolo kana sira fama ya attention be ala de bolo ma min dabati illa huwa akhidhu bi nashatiha dan fi sitte dugu kolo en ka fo be tensi be ala de bolo
danfen te sika fenye ni ala majenai danfen te sika fella je ni ala majenai danfen site na be sika ni la maka fen fo ni ala majenai danfen site sika Allah maka ni ala majenai ka lama bal mo tawhid ka gelede ni ye tawhid do lafiya min bila nyana ma yayin kono ala ire de ba tambo no semini bode fo akon ni ye jiyan masakew sege sege ni yu don sege sege ye diyan na folo batiku sege sege ko don sege sege ka dina do yoro baw stigi sege sege ko don sege sege iba soro dusukun faale no korona filila dusukun sabatile dusukun la filante akom min ni tara ala kam mo tawhidi tigi ala bato baga tawhidi tigi ni taro o sege sege iba soro dusukun la fiale ndo akanyona mo yakono wadato sarafu do ko law ya'lamu al-muluk wa abna'u al-muluk ma nahanu fihi la jaladuna bisuyuf na togodo la jaladuna bisiyat akoni masakew tunyado masakew no dew mu'mini tawhidi tigibe nema minna ibe lafiya minna lafiya min bi dusukun kono ni masakew ni masake don tumbe ni ndo I hasidiya ko so tumbe bamuru ke kifa hasidiya ko so tumbe bugoni ewa busawe tawhidi tigibe nema minna ni masakaw no deun to nyaado hasidiya ko so bibugo aha inna rabbi ala sirati mustaqim netigi ala abe fenwo fen fo ala be fenwo fen ke ala be fenwo fen kiri ala be sirati lele neka ala be fenwo fen kan tigi ala be sirati lele neka donc mbalu mo ba foni de matawhid ewa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab aka kitabu kuno kitabu tawhid tumame atumba fo ko abe fulan kafo yala minye kaseben dilo ube katafo dilo ube ewa minye nami noro ni bolora ndego ku dulo ku ka tora do nyone ka boy kai kan nafado sama ka bo kan namado nafado sama kanema abe jate fulan kafo yadela abenne aya de ke sahibi abenne aya de fo mbalimon ni mo ye seben dilo ni ala ye tora la nyini ye sebe imbe se ka tora nkumbia ni ala ye hera de la nyini ne ewa sebe imbe se ko kumbe ate se ka tora sebe te se ka tora nyone ka boy ka mogoka ni mogo min ko abe ewa ala be nema la sima sebe inte se ka nema infana bali sebende ewa tafo bo chola bago bo chola naminoro bo chola fingo fende ni hada mademba dilo e ba dilo yerela ko aka tora nyoni ube aka tora kumbe ube aka tora boyka ube akan nafado sama kanaima atese ka fuike tora nyoni ni ka boyko abe ala de polo hera samari kanima be ala de bolo ate sebe bolo ate tafe bolo ate naminoro bolo ate ewa bolo na nige sadakati bolo abara solima do mimbe do bolon ko ni la balma anka hakili soro anka qur'ana kala anka famu anka lafiya anka nyogon to anka labato anka tawhidi tade tawhidi tigi mo la filante donc jinya ko munun fulene nya kaburu tigi wa wori jiwa ma bawa shego he balma ne jamana en fana laje kaba ko do ko ji gansante se ka kumu niyo ewa tawhidi fo chogo kanin ko sugo fo ko bo do ka hakila chojo te dala parce que ulu de be jate fato isisa ko shiga ka karamo ke ka kene ko ne ma dala no aka hakili ka kene nko abo chogo de la nko makka kafiru fana tumbe ti de unin nabi nyuma ne wa nabi nyuma temina cire temina nko aka mo ya jate ko mi fato de aw fana ba ke ka hukuma sugo de fo manto temena nu kan e wacci de nu kan na bunyuma yu wele kana tawri ma ku ka boli bato nu ka fembula abeye fato ya de dambe kata ci de nunuma abeye fato ya de dambe wa kajalika ma talajina min qablihim min rasuli illa qalu sahiru aw majnun ala ko bo chogo de la a ko ci de ma mo munun temena inye ci de shi manu ma fo ko ci de ma ko ye dabali kala de fato de ewa hari bitta widi tigi ofato ya de be dambe katanga ni ko seben te seka foi nafa ta fo te seka foi nafa bolna nege te seka foi nafa kaburu tigi te seka foi nafa hada mademma ni shegun nunu te seka foi nafa hada mademma ko seka ka kene eska ka hakiru be folowa makka kafiru be kasoro aleka hakilu be aleka hakili dafane de ede ka hakili te
fa donna ide la fa be ide la ide ka hakkilite mushriki de ka hakkilite emi be fe ngore bato ka faraka ide ka hakkilite e puis qur'ana min jigini ka na be kala ka imi ka qur'ana famu yere alaka dina famu dama alaka tawhid dama ya rabbi subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sir suratu zumari ambina wulni ayat bi sabana de